भी नहीं। मैं टीचर था, छोड़कर इस समाज सेवा में लग गए हैं। 2004 में BTC एरिया BTR में आए हैं और यहाँ का समाज का अब 2004 में आई। हाँ सर, ऐसे 1995 संगठन बनाया है। 1995 हुबली में पहले आसाम लेवल में करते 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 दिमाग में ढुका कि BTR में समाज के लोग बुर्बक होते हैं, उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, कल वहीं बनाया, यहाँ बनाया। बहुत अच्छा बनाया। यहाँ के लोगों की ही दया, हम सेवक हैं, कथित सेवा करते हैं, न कभी सरकार के पैसा खाया है न खाएगा, और पूजा पाठ थोड़ा करते हैं। यहाँ पर लोग आते हैं, इससे जो कुछ उठता है उसी से यहाँ पर कुछ लोगों को खुद भी खाते हैं, खिलाते हैं। हाँ, तो आपका भाषण भी सुने हैं, टीवी देखते हैं। इस बार इलेक्शन में जो है सर, हाँ, वो आगे तो सरकार दलाल था, एक बार नहीं बोलना चाहिए। हमारे पार्टी लोगों को कुछ पता है, आपको पूरा बोलने का हक है। आज तो रिपब्लिक डे है ना। हाँ, तो हमारा पार्टी लोगों को दलाल लेके ठीक रहता था, लाख रुपया दे दिया, 20,000 रुपये दे, खाओ भागो गाड़ी में घूरो, ऐसे करके लोगों को बोका बना कर रखता था, है ना। लेकिन हम अकेले क्या चिल्लाएंगे, लड़ाई किया हमने, ऐसा बात नहीं है। तो लेकिन आपका जब नाम सुना, आपका टीवी में जब भाषण सुना, मैं बहुत आनंद होता है। हमें मिले या ना मिले, हमें कोई अच्छा पाए बुरा पाए, देखने की जरूरत नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके नेतृत्व में हमारे BTR के संप्रदाय के लोग प्रफुल्लित होंगे, जिनका जो अधिकार है SC कोटा SC पाए, शेड्यूल कास्ट कोटा शेड्यूल पाए, OBC पाए, दिव्यांग का जो माने भाग है उसको मिले। हाँ, और किसी को पैसा नहीं देना है। अगर मैं किसी जो गया लाख रुपया दे दिया, 2 नशा के पास में दिया, 20,000 रुपये दे दिया दारू खाने के लिए, घावड़ी खाने के लिए, यही करके ये BTR का अवस्था खराब कर दिया। हाँ, मैंने फुल रूल से होना चाहिए सर। हाँ, आपको मेरा आशीर्वाद सर। बैठिए Pandai kok. तो Oh, molan lagi itu, molan lagi. आदि हेलो उपनी टमाट Although BTAD Jabul Welfare Development Injured Paranggalat Manannya Umar BTR मुख्य चीफ जी बोर्ड प्रमोद बोरा जी यहाँ उपस्थित आए हैं। हम सभी के स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, अभिनंदन जनाते हैं, शुभेच्छापन करते हैं। सर्वप्रथम मैं सर को सम्मानीय मैं एक माने फूलन गमछा अर्पण करेंगे। मैं रोजो नाम का महिला को जाबुल को अर्पण प्रस्ताव करके उनको गले में माला अर्पण करना साथ ही में मैं माननीय BTR चीफ के हम सभी के प्रगति BTR प्रगति हेतु मूल्यवान वक्तव्य देने के लिए प्रस्ताव प्रदान करता हूँ। मुझे बोला है। नमस्कार। आज हमारा देश के गणतंत्र दिवस আজি तो यार शुभकामना मैं आपनालोকক सकलोলৈ दिছোঁ और स्पेशली आमार दादाक दिছোঁ मैं नमस्कार और शुभकामना। तो आमार समाजत विभिन्न श्रेणीर लोक आछे, अलप आगते कैसे ST SC OBC और यार लगतो आमार कि आछे शारीरिक भावे विशेष भावे सक्षम लोक आछे
যিটো নেকি ডিজেবল বুলি কৈছে, দিব্যাং বুলি কৈছে। তো এই গোটেই মানুহক লৈ পেলাই আমাৰ সমাজ হৈছে। তো আমাৰ সমাজৰ পৰা আপোনালোক বাহিৰত নহয়, আমি একেলগে এটা সমাজ হৈছে। তো সেইকাৰণে আজি মই দুখিত কি মই আগতে আহিব লাগিছিলে, কিন্তু বহুত পলমকৈ আজি আপোনালোকক লগ পাইছোঁ। যিয়ে নহওক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ কি দাদাই যেনেকৈ এটা সাহস লৈ পেলাই ইমান এটা সুন্দৰ এটা চেণ্টাৰ বনাইছে আৰু ইয়াত চবকো এটা সুযোগ দিছে, ইয়াৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমি এতিয়া নতুনকৈ চৰকাৰত আহি মই ইতিমধ্যে অসমৰ আৰু বিটিআৰৰ আমাৰ যিখিনি যিটো দিব্যাংগ আছে, ডিজেবল আছে, তেখেতসকলৰ লগত ৩-৪ বাৰকৈ আলোচনা কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া বহুত স্কিমছ আমি ঠিক কৰিছোঁ। প্ৰত্যেকটো সাব ডিভিজনত এটা ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ, আৰু প্ৰত্যেকজনকে আমি কিবা নহয় কিবা সুবিধা দিব লাগে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে হিচাপ চেঞ্চাছ এটা চলি আছে। আমি গম পোৱা মতে আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত প্ৰায় তেনেকুৱা 1.5 লাখ মানুহ ওলাব, যিয়ে নেকি শাৰীৰিকভাৱে অলপ নহয় অলপ মানে কিবা অসুবিধা আছে, তেনেকুৱা মানুহ ওলাব, সেইটো মোক কোৱা হৈছে। তো শিশুসকল যিসকল আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে পঢ়া আৰু ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে বেলেগ ব্যৱস্থা, আৰু যিসকলে অলৰেডি বয়সস্থ হৈছে তেখেতসকলে জীৱিকাৰ কাৰণে কিবা এটা ৰাস্তা ওলাই দিয়াৰ কাৰণে আমি আলোচনা কৰিছোঁ। আমাৰ ভাৰতৰ যিটো ছ'চিয়েল জাষ্টিছৰ ছেক্ৰেটাৰী আপোনালোকৰ লগত একেলগে মিলি পেলাই মই কম দিনৰ ভিতৰতে একেলগে মিলি আলোচনা কৰিম। আৰু আপোনালোকে কি বিচাৰে, কেনেকুৱা হ'লে আপোনালোকৰ ভাল হ'ব, এইটো মই আপোনালোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। আৰু আমাৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি কৰণীয় আছে সেই কামখিনি আমি কৰিম। আৰু সেইকাৰণে মই ইলেকশ্যনৰ সময়তে বা তাৰ আগতো যিবিলাক লগ পাইছোঁ, মোৰ যিখিনি সক্ষম মোৰ কেপাচিটিৰে মই এনেকুৱা চাইকেলবিলাক মই বিতৰণ কৰি আহিছোঁ। আৰু এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল জীৱিকা লাগে। তেনেকুৱা ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে যিবিলাক ঘৰত মানে পৰিয়ালটো আৰ্থিকভাৱে অলপ দুৰ্বল হয়, খুব কষ্ট পায়, মই দেখিবলৈ পাইছোঁ। তো সেইকাৰণে এটা আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ কাৰণে কেনেকৈ জীয়াই থাকিব পাৰে, মান্থলি বেচিছত কেনেকৈ মানে কিবা এটা পাব পাৰে, এই কথাখিনিক লৈ পেলাই আমাৰ বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্টে আমি চিন্তা কৰিম। আৰু এইখন চেণ্টাৰত যি আমাৰ কাম হ'ব লাগে, আমাৰ দাদাই যেনেকুৱা বিচাৰে ইয়াত কিবা ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ হ'ব লাগে, ইয়াত এডুকেশ্যন চেণ্টাৰ হ'ব লাগে, ইমান ধুনীয়া এটা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে, এইটো ফুল্লি ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে আমি আলোচনা কৰিম, এইটো কেনেকৈ ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ দাদাই কৈছে কি আমি চৰকাৰৰ পৰা একো পইচা লোৱা নাই আৰু নালাগে, আপুনি নিবিচাৰিলেও আমাৰ এইটো দায়িত্ব, কাৰণ ইয়াত আমাৰ দাদা ভাই থাকে, তেখেতসকলক চোৱাটো আমাৰ দায়িত্ব। তো সেইকাৰণে আপোনালোকে যেনেকৈ বিচাৰে তেনেকুৱাই আমি কামবিলাক কৰি যাম। আৰু মই পুনৰ আপোনালোকক আজি যিটো আমাৰ ৰিপাব্লিক ডে আছে, গণৰাজ্য দিৱস, ইয়াৰ শুভকামনা দিছোঁ। আৰু আপোনালোকক ঈশ্বৰে সদায় ভালে ৰাখক, সকলো যাতে ভালকৈ জীয়াই থাকিব পাৰে, সকলো দিশৰ পৰা ভালকৈ আপোনাৰ জীৱনটো ঠিকমতে চলাব পাৰে, ইয়াত ঈশ্বৰে সদায় সহায় কৰক, এইটোকে কামনা কৰি মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আজি